الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين، باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تراتا سويه هجريا باكله أني كمناني أني بيناني أني وورو سهر سفرا من هجرا سانكالو فرنا بيسوني وتان وورو ناي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني ناني سانكالو شغنا بيسو نيو مغناي امبي داودا بو مسجد الرجاء امبو كونو درسوه الحافظ النووي رحمه الله تعالى درسوه كتابو كونو رياض الصالحين بوندامي ناكو جاكا واجبري جلياري ani ka jaka fatamantia banganye ani ko monon dilolen be jakala derisu teme anye do kala bondaina bi hadisa monon kala nanka wani ibn umar radiyallahu anhuma karisa min abdullah ibn umar malaka je kabwana faaba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ko alaka chidi alaka tanuna kishiba ka ko بني الإسلام على 5 ko silamiyan jolen be wa shenduru de ka silamiya jolen be pied duru de ka shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu pied folo e jumae
ka seereya ko bato fensite min ka bato ye tiɲɛ ni ala kelen pewu tɛ muhamadu ye ala ka ciden ye ala ka jon don ala ka ciden don fulanna wa iqami salati ani ka salli nati a cogo la sabana wa ita'i zakati ani ka jakka di a kan ka di minnu ma naanina wa hajjil baiti ka ala ka so kɛrɛkɛrɛya ka taa hiji wa sawmi ramadana duruna ani ka sunkalo su muntafaqu alayhi buhari muslim benna hadisa in kan wani talhata bin ubaydillah radiyallahu anhu karisa min talhata bin ubaydillah malaka je kabama qala jaa rajulu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli najd sha'iru ras ko ceedo nana cidemma ceyin bora najidi folola saudi arabu jamano ba fo man najidi de saudi tumbe fo on najidi akadugu be anaka dugu be ko ceedo nana kabo najidi sa'iru rasi aka kunkolo shi yawa charilendo anya kasale parce que abe tama de la haminana ama ahamilentena yere na be kunkolo shi na ba penye kanye akunshigi nyagalendo akunshigi ewa anyagasilendo nisnu dawiya sautihi amba ka kam abe kam min fu amba ka kam mede wala nafqahu ma yaqulu ma baki kam min fu anta fam abe kuma min fo amba ka kamme na abaki ka kuma min fo anto famu parce que yoro ka jamma ka to yoro jade abaki ka kuma antilo be kuma yinna mi anta ke ka famu hatta dana min rasulullah sallallahu alaihi wasallam fo annana ka gire cide la nana surnyana cide ma wakati mi fa ija huwa yashalu anil islam anye ceyin soro ja abaki ka kuma min fo abake ka cide nyininka ka bo islamiya dema faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuma ma ye cide nyininka islamiya ma ko islamiya ye jumaye mun be ale ka islamiya la cide ko khamsu salawati fil yawmi wal laylati akofar la salli duru bi kasudu tile abena fo sarahula cide ma seri kuma fula fo ninye munna parce que side mbaro silama de do aye ser kuma fula fo kateme kaba abo wulu do silama de do mais silamiya barato atunto ode nyedo ode ya to ama ser kuma fula fo ninye ako farla salli duru suni tilebe ulu salli qala hal alayya khayruhunna ako yala farla salli duru tanayin binka wajibi yawa qala la ciden ko ay illa anta tawwa fonni yere ye baraji nyini de fonni yere nafila salli min ke ka baraji nyini sino farda wele tika ni farla salli duru inte faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu shahr ramadana ciden ko ma anifana ibe sungalo fana su o fana ka fardai قال هل علي خيره قال لا إلا أن تطوع جينكو تشيدما سونغالو سوني فردا كوفي سونغوري فردا لمبين كوا ني سونغالو سونين تيوا تشيدنكو أي فوني يري يسو منك كبراجي ني قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة من حديث ما فلانيه ako cidenye jakka fana fo ceenye faqala hal alayya ghayruha ako cide ma yala jakka tanan yimbin kawa na fulore bole wajibin kan ni jakka inte qala la illa an tatawwa ciden ko ay foni yereye na fulo mimbo ka baraji nyini fadbara rajulu tumame cidenye ni fo ceenya ya kodi kata atato wa huwa yaqulu abake kafo wallahi la ajidu ala haja wala anqusu minhu munu fule ka fonne
nte fen fara nunu kan te fen bula fana ne bin kan yana ma yabbe ken nunu de ka de do fara kan te do bola wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko alaka taruna kishibaka aflaha in sadaqa ce ni yoro soro aye min fo ni cinyado aye min fo ni cinyado anaya ake o chogola abe sira minye abe kisama abe munyina basoro falaha ininde na ye fardan nunu adana aye fardan nunu dikada ola fardan nunu nana o chogola harina ma fen wore fara uka akishira wani ibn abbas radiyallahu anhuma كارثة من عبد الله بن عباس ملك جيكابو فلا بيما أن النبي صلى الله عليه وسلم باس معاذ رضي الله عنه إلى يمن كيرني معاذ تشي كتا يمن ألك جيكابو أما فقال أدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله أقوم معاذ يمن كوله kata u ka sharia ke ko bato fen site min ka bato je ni ala kelem pewute ne cide u ka sharia ko ni ala ka cide nde fa inhum atawu li jalika nu tuguru ko ninna usonna nimma fa alimuhum ikula dunya anna allah ta'ala aftarada alaihim 5 salawati fi kulli yawmin wa laylati ni tugura uko ni tugura iko ola iko la dunya ko ala ye farda salli duru biluka su ani tile ani sufila donc no su ni tile fa inhum ataw li zalika nu tuguru ko ni fana law yen ni fana famu sonna fa alimuhum iko la dunya anna allah aftarada alaihim sadaqata tuqaju min aqniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim nu sonna salli ko fanama wala dunya ko ala ye jakka ku ka fardaye jakka ikamina ukanna folotiguma ka sagi katu ka fantawmu muntafaqu alayhi bukhari muslim ben hadith sallallahu sarahun nan don hadithu sarahula هذه هي الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ النووي رحمه الله في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. من حديث سبعة حديث من الحافظ النووي رحمه الله لك نما نايو فو جاكا واجب بوندلا أني جاكا فسمنتا بانجلي أني من دلولم بجاكا لا أيني حديث سبعة نايو فو بوندا ينكونو. أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من عبد الله بن عمر كحديث لك جاك فاما أنا فاما وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويكيدن كما بني الإسلام على 5 كسلاميا دورا في دورو دكا فقد تقدم الكلام عليه مفصلا ولا حاجة إلى إعادته نسمين كوني حديثا ko aleka kuma temenani hadisa ka kofe ka sarahu ka faranfansiya ni an ka haju tala ka saka kaya wa ma hadisu talhata ibn ubaydillah fi qissati rajul najdi min talhata ibn ubaydillah ka hadisai ke min najdin kai alladhi jaa sha'ira ras yasma'una sawtahu na kun shigin ya gasalendo uba kamme wala yafqahuna ma yaqulu me abake kam min fo tafamu wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil islam ayaci dan yin ka kabo islamiyama fajakara lahu 5 salawati wa shiyama wa zakata kidan ya farla salli duru foye aye sun foye sun galo suni ayo foye aye jakabo fo ولم يذكر شهادة لا إله إلا الله من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله كده موفاي أمو فاي منا لإلمه صلى الله عليه وسلم بأنه قد نطقها
qad nataqaha wa shahida biha parce que cide mbado cey ñoo fo kaba a serelen ni oye fana a serelen ni oye o de ato cide mo faye abado cey ñoo fo kaba cey serano ye fana li annahu jaa muslima parce que cey nana aslamela made nana lakin yuridu an yastafsira an tafasili badal asiyai cey nana cide maslamela made do silamade do mais abafe ka faranfanciya ñini ko do de la silamade do nana abafe ka faranfanciya ñini ko do de la wa fihi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam haja rajulin لما ذكر صلى الله عليه وسلم 5 صلوات وصيام رمضان وزكاة وقال الرجل هل علي خيرها لهذا نند كسو لهذا الرجل وفيه قول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أبا كنو نتشيدن كن ننشيما لما ذكر صلى الله عليه وسلم 5 صلوات تمام تشيدن يفرلا صلي دورفو وصيام رمضان أي سنغلو سونيفو وزكاة أي زكافو وقال الرجل تشينكو هل علي خيرها يا لنون تنبنكوا قال لا إلا أن تطوى كيرين كو أي نونون تنا واجب لنتي كفوني براجيني من نقول لهذا الرجل وفيه قوله لهذا الرجل كما لنين بنا أولا تمام كيرين نونو فو تشيني فدل هذا على أنه لا يجيب في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات كيرين كما من فونين تشيني ناكو فرلا سالي دورين تناتي تشيكا dalila ben ninna ko suni tile kono fingore ma wajibi ya hada mademma faradawla kateme farla sali duruka salli wore farla dente hada madenka kacaya kateme farla sali durunka foli wotirin laysa biwajibi wotiri sallite wajibi lakinnahu sunnatu muakkadatu me wotiri salli ye sunna geleye وتحية المسجد ليست بواجبة مسيري فولي أركان فلا واجبته لكنها سنة مؤكدة من سنة جلندو وصلاة الإيدين ليست بواجبة من سنغلو صلي أن الله يكنتك صلي كنه بولي واجبته نونيه لكنها سنة مؤكدة من سنة جلندو وكذلك أيضا ما اختلف فيه العلماء أبو تقول دونك بويه نيغون سوسو منو فنالا هكذا جهب بعض أهل العلم بني سمنو فليكا منو فاويته نيني دونك بغاو دودك كوماي كو دو بي دونك بويه نيغون سوسو لولا يالا ولو واجبه وبي ولو واجبه donc a kon ni sisa aye munu fo ni hadisa de koso do ko wotirite wajibiye tasil masjidite wajibiye sungalo sallikene bolite wajibiye sallikene bolite wajibiye ado be uye nyogon sosola do ni ke bagaw do ya fonni njogola wajala haja li hadisa aslan fi adami wujubi fi adami wujubi khayr ma dhukira don ke ba hakaja jahaba badu ahli ilmi nin fo anye munun fotte don ke ba do taran ninka konni hadisa ye lesiri doye ka fo ko munun fora ceye ni ulute femore wajibilente mogoka walakin inda ta'abbul laysa fihi dalilu lidhalika ne bulu semenu konni mo minye jate minake kosobe ka tasili ke kosobe ko uye fen chama min fo ko hadisa ye delle ko ulute wajibiye ko to o chogola yani annahu la yadullu ala adami wujubi tahiyatil masjid dalilati hadisayna min bayira na ko tasi masjid te wajibiye wala adami wujubi salatil eid wa masbaha dalilati hadisayna ko sallikene bolite wajibiye anin nunu na nyuguna
لأن هذه الصلوات لها أسباب آردة parce que نصلي منو فلين نونيه sababu balilen do de buye sababu balilen do de buye minye tati masjidi minye ewa salli kene boli sungalo salli la yakantige salli sababu balilen do de ben nununa tezibu bi wujudi asbabiha salli be wajibi kani o sababu sorliye illa anna li qawla rajiha mais bu ne semenu ko kuma grima ye minye anna tahiyatul masjid laysat biwajibati tatil masjid kon misiri fole arakan fula konite wajibi kuma sahlenga lakinnaha sunnatu muakkadatu mais sunna gelendo no semi rahimahullah aka kuma dola aletun atumbe mugola munum be tasil masjid ke wajibi mun semino koni atumbe mugola munum be tayti masjid ke wajibi mais mun kera sababu abora ola nya ka kitabu do muraja al-liqa al-bab al-maftuh akwale tumba ka kotati masjid e wajibi de mais jate minani hadisa do tashi aboraka harisa juma ako harisa do be mugo sabana na chidema do sigira do die jama ceci kata sigi jama cela aya soro chidembe kumala do sigira kofe do temena tumami chiden ka kuma banna ako ni mugo saban ku ka kibariya fawyewa uko ako min na ye jama ce fara anana sigi jama cela kallamleke o ya yere fara ala kala fana ya yere faraka min sigira kofe kallameleke o malo yara ala mala fana malo yaroma min ya kodi atara o banna ala mala fana ya makobo bolo no semino ko ni hadisa la ama fo ko ni munu nana usigira ku yeta si majidike ko ni nyekele akwa fulana chide nyere tumbe juma do na misiri kona betile mimbari dela ka kutuba kala ateta si majidi sal juma do na jumala abetile mimbari dela ka yele mimbari ka kutuba kala ateta si majidi ke ne almami do na misiri kona anana yele tasi majidi be kewa wala ko nin delila ukoso anana greya aleye tahiyatul masjidi te wajibiye mais sunna gelendo amma salatul eid fa wajibatu mais ibn samin ko rahimahullah mais minye sungalo salli kene salli minye la yakantike salli kene salli wo ye wajibi don ko ye mo so min nyogon so min ka wajibi yala o fulende nye salli kene boli don ko ye nyogon so salli ka wajibi yala fokuma saba do ko sunna de do ko wajibi de do ko fardu ayni yere de nin kuma sababe salli kene bolila do ko wajibi do ko sunna do ko fardu ayni munum baka ko farda kere no ay kere kata shaykhul islam bunte me bode giriya mo kayira fana ko wajibi de usemini bode giriya ako amma salatul eid fa wajibatu ako min ye salli kene koni boliye ako ye wajibi salli kene sallire li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara hatta al-huyada min an-nisa'i wa jawati al-quduri wa al-awatiqa an yakhrujuna wa yusallina munna shaykhul islam bun taymiya ani munun ko salli kene boliye wajibi kadde munye ko nabi nyuma laka taruna kisibaka ko har muso munun be kalo bola cide nyunya mariya ko be kabbo kata salli keneka jawatil qudur muso munun bale wore macce soro nu ute bo bedde kono ni kari kenona ni walli cewndu buye nubu ka sanke de koro fo kata u kata ce soro cide ko wulu be kabbo kata salli keneka muso munun kallada te boliye nudu be sode kono ciden ku kabbo wala awatiqa muso munun korola yere u hakiri yere te furu yere la
cide ñu be ñamariya ku be kabo wa yusallina kata salli kene ko kata salli illa anna lahu yada ya tajilina al musalla akome minye muso munumbe kalobola akulu kama bo salli kene la ukana do salli kene kono me ukana de salli kene kono kama bo salli kene la donc munun ko salli kene sungalo salli la ya kantige salli ko wajibi de do kadde lay nonunde ko ciden ko bede kabo har muso munu ladate boliye har muso munu be bange jolula muso munu be kalobola ko bede kabo kata ko cogodi ciden be muso nyamariya muso min jama sallima wajibi yaka cogodi ciden bo be nyamariya har munu be bange jolula ko be kata salli keneka ni o be ke sunna yete ka bi ka bo cheka mo wuyu kadde lake ninde ko salli kene boli ye wajibi anko bunte me ko ni bafu ko fardu ayni yerede do foy katade ni ujuratila wa mal witir fanam fil hadith dalil ala annahu laysa biwajibi akome minye wotiri ko ni taya ko oho dalila be hadisayna ko wotiri sallite wajibi لأن الوتر يتكرر يوميا بس وتري دونغو دو دو بك لو كان واجبا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل نا يسر وتري ني واجب دي تشيدن تومبا بانغنين تشي بس وتري بك دونغو دو دي فالصواب صوابا يمني أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب wotiri ye sunna gelede wotiri sallili ye sunna gelende wajibite walau tarakahu li insanu la yasam ni hada madem minye wotiri sallito ite junubu soro lakini man dawama la tarkihi saqatati adalatuhu minni mugo min dumera wotiri tolika dongodo ete wotiri salli eyo ki kallada ni ka jogoni ka tabolo ikatilenya be binaye mana ite jate mugotilele wunna abi katilenya bi qala al-imam ahmad rahimahullah imamuna ahmad ko alaka nema man taraka al-witran fa huwa rajul su'i akoni mugo ye wotiri salli toy bada ete wotiri salli eye mugo jugude la yanbaghi an tuqbala lahu shahadatu manka anki ka seriya minayre ahmad ibn hanbal yen kuma fo انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابن سالم المسائل كما فلان بيشجن الدورو وبافو مسائل الإمام أحمد أكدن كسالم هي مسائل منم من الله رقم كما فلا أن بيشجي أن الدورو كتابو إن ابن كما سوري والمقني لابن قدامة جيجو فلانا keme durno bi kono to nani iben kuma soro ya hamara fule kan kuma min fo o ya nyinin kade ko mo min te wotiri salli kudai do ayaka akalla dai akom mo min te wotiri salli na ye wotiri salli litoy fa huwa rajul su la yanbaghi an tuqbala lahu shahadatu mo jugude do amanka mo ko sere yamina abika tilenyabi wa mashiyamu ramadana فلا يجب أن يصوم غيره من يسونغالو سونيه أما واجبرا مغوكايكا سونغالو تناسو سونغالو تناسو نتويكا واجبيه اللهم إلا في نجري فو دافالين نيي دافالي عليه كويبه ميسو وكوني بواجبيكا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بس كن نبني ملكة تنونا كشبكا كو man nazara an yuti Allah falyuti'ahu akoni mo min dafale ko yibe alabato wala ni dafale ni sundo de ko yibo ke alaye o wajibrika mini wote sungure wajibilenti ka ni awa sungalo sunute wa ma jakatu fala yazibu khairuha ayida fil mali min jakka fana jakka tana fana ma wajibi ya mugo kai kan folola illa ma kana lahu sababu
funna fulo bomi ni sababu balade ka nafaqati ala zawjati wala akharib komin nafaqati ikam musof kan nafaqi ka furmuso kan nafaqati ubi ka bali masru mogo e kam muso an nafaqati ka wajibi ne ibali masru bali masru ni fatura na bese ka do ka tiela ni seta ya yurwali be akan nafaqati ka wajibi wa kadiyafati da'if ube ni dunan do jiginika aka dunan fana na ka dunan bonya na ka dumuni oyi ka wajibi kuma asbaha zalika anin nunu na nyugonan mimma lahu sababun muayyanu yajibu bi wujudi sababihi bi wujudi sababi anin nunu na nyugonan munu ni kuwa sababu kere kere lendo ya a wajibi ka o kuma sinin be wajibi ka ni o sababu ye walamma adbara rajulu tumami cheya kodi qala wallahi la ajidu ala haja wala anqus ako wallahi nete fem faran nunun kante fem wala ahada allah ahadan bi yamini allah yajid ala haja chenye kalilike kallahidu ke ani ala cheni kaliliye ko munun fora alaya te fem faruka wala yanqusa te fem bula fana فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدقا ciden ko ce ganyara a kishira na ya cinya fo a kishira na ya cinya info na ya soro a yammin fo cinya do a kishira wa hada dalilu ni ne dalilai ala anna al insana idha qatasara lil wajibi fi shar'i fa innahu muflihu dalabenna koni hada madem minni eyi kam masrunya libbe ke fardan nunun de ka iye fardan nunun be na tu chogola ikishilendo hari ni man nafilo ke ube kishi walakin la yani haja annahu la yusannu an yati bi tatawwi me otayira fana de ka fo sunnati kai kana ni e wa baraji ni nafilo ye ni to fana yira de ni hada madem min koni masrunya nan nunun ka ko na tu chogola ikisira nyota yira fana min ye baraji nyinu fana ki ko ke ko ote sunnai li anna tatawwa tukammalu biha al fara'id yawm al qiyamah parce que baraji nyini sallu nunu fulede wulu de be hada maden ka fardaw dafa qiyamado wa kam min insani adda al faridatan wa fiha qalalu mo joli be aye farada di men farada yi defo bala wa fiha qurughun aye farada di men farlay wo bala wa fiha qudusu farlay wa ghasilu bala tahtaju ila takmil faradan bi hatagiya finna min badafa wa ila rabbi sadai faradan bi hatagiya akayro munun cilendo finka soro munun bo wosiri aka yoro cici law abe hatagiya fenka soro minum bu kala kala nyogo na kusiri wala donc hada maden kana faratu nafila wulade wode ya to ni aya doye aye hada maden tila ciden kam manton tila sabay wa minhum sabiqu bil khairat wa minhum mu'tasidu wa minhum jalimu li nafsi sabiqu bil khairat wulu ye jownye mogo munu nye wajibi beddi uyu yere korosi kabo haramu bema uye mustahabu ni sunna beke uyu yere korosi kabo makaruhuma ubafo nundinu ma sabiqu bil khairat sabiquna uye nununde mogo tasidu ye jonye ala ye fengo fen wajibi yaka ayoke aye haramu toye me ama sunna uke ama yere korosi makaruhuma ninde muqtasidu jalimu li nafs wajibu do tora ya haramu do kera ayala ka wajibu do toy ay haramu do ke ubafu ninde majalimu li nafs me qur'ana ayana ala yennim mo sabay bella banki ar jannade nim mo sabala yu bella banki ar jannade amma hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma
من عبد الله بن عباس كحديثا يلك جكبو فلا بما في باس النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى يمن نيتشيدن يمواجو كي كتا يمني فقد سبق الكلام عليه أيضا كما كونا نمفنك أنكمنا نمفنك كتمي فلا حاجة إلى إعادته أكو حاجة كساغك لكن فيه ما أبي حديثا يمكنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة توغج من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليل بحديثين جكا كولا كيدون كو يكون لا دنيا كو على كو لا دنيا كو على يجكا كو كفرداي إكا جكا منا وكان نفرتكم ما يكاسغو كتوكا فانتوما وهذا هو الشاهد في هذا الباب ni yoroni yere de ye sere ni mbonda kono hayri san yere do ko ni mbonda kono ni yoroni de do jakka ko min bala wallahu almuwaffiq وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبو بكر للقتال فعرفت أنه الحق متفق عليه. وأن ابن عمر رضي الله عنهما قد سمن عبد الله بن عمر ما ألك جيك أبوانا فاما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك تشيدين ولك تنونك سبك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ko ciiden ko ale ñamariyara jo ñamariya o bena fo sarahu kono ala ciiden ko ala ya ale ñamariya ko aka mogow kele ko jihadu ku kele ku faga fo u ka fo an serelen ba la bato feŋure site min ka bato ye tiɲɛ ni ala kelen pewu tɛ muhammadu ye ala ka jɔn ye wa yuqimu salata u ka salli fana nata cogo la wa yutu jakata u ka jaka bɔ ala ye ne ɲamariya ka mɔgɔw kɛlɛ nin fɛn saba kan o fo u ka seri kuma fila de fɔ u ka salli nata cogo la u ka jaka bɔ fa ija faalu jalika ni y'o kɛ asamu minni dima'ahum wa amwalahum u ka joli tangara ka bɔ ma ntu ka joli bɔ u ka nafolo tangara ka bɔ ma te daga ɲɛ k'u ka nafolo mina illa bi haqqil islam fo silamiya ka hakɛ dɔ silamiya ka hakɛ dɔ ye mun ye ni mɔgɔ min y'i tugu ye mɔgɔ faga seerew sabatira la i sera silamiya sariya ma min fagara ka walejo man yafa i ma ko i ka faga i bɛ faga o la o ye silamiya ka hakɛ ye nafolo fana silamiya ka hakɛ mun ye ka nafolo la jaka bɛ mina i la
wa hisabuhum ala Allah ukakoro siri to abi ala de ka ola nimbena perfilatige sarahula munna ko wa hisabuhum ala Allah parce que mogo do bese ka sere kuma fulafo abe salli abe jakabo me adusukun kono kafiriya be munafiqido abe silamaw cela o korosiri baga yala de an tes dusukundo o de akwa ko hisabu ala muntafaqa alayhi fayda dobe ya fana shaykhul islam ibn taymiyyah kitabu do dila araful malam an a'immatul alam ko kajjalagi korta kabo nyema doni ke baga nununka munna muhajabe tugu ye nyogon soso betarani sira minye na ye nyogon soso kajjalagi buka iba soro doni ke baga nununka nyogon soso akunye munye a folo fure juma iba soro delela do sera doma o della masenima della sera minna lebe kuma no ya be barake ni oye delela imasemima alete kuma na te barake na ale be se ka della intanake parce que della imasalema bon ni min fule ni hadisa min fule ni atumbe umaru denke bolo mais umaru tunte ni hadisa do umaru tunte ni hadisa no hadisa tunte umaru bolo wodi ato tumame abubakar ka qisa imbena umaru ye kuma mu fo abubakar ye ani abdullah ibn umaru be hadisa min do wote keleje abunala mu umaru ka hadisa fule mumba kono aya kolosi mumba kono wa yutu jakata obe abdullah ibn umar ka hadisa kono umaru ye hadisa min fo ka sahidu ke ko o ewa abubakar kana jakka bali bagaw kele jakka ko tunto kono ودعت قوة النبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كارثة من أبي هريرة ملك جيكا وما كنت ما متشيدين فاتورا على كترونا كشباكا وكان أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر كيرا على كجيكا وما أبو بكر كيرا كالفاي وكفر من كفر من العرب mogo kafirara arabu mununka arabu la mogo do kafirara arabu la umurtira kabo dina la tumame ciren fatura kulu te jakadi mo wore matuguni fa qala umar radiyallahu anhu la nyire munye tumame ninkera abubakar siddiq ko munu murtira kabo dina la kulu te jakabo kulu tumbe jakadi ciden ne ma ciden fatura ala ko cide de ma quz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha o fora cide de ala ko cide de ka jakka min mo kan na folo la ni cide ko ni fatura mo wore te nulu be jakka di mimma ulute jakka bo umurtila awa abubakar ko awtumbe garam min di cide ma ube awtumbe nyame deni min di cide ma jakkai nama dinne man baw faga kamina wala baw faga baw kele kaw faga tuma min nin kele nda abubakar ko abu kele faqala umar radiyallahu anhu umar ko abubakar ma alaka je ka umar ma kayfa tuqatilu an-nasa umar ko abubakar ma ibe mugo kele chogodi ibe mugo faga chogodi wa gari qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko alaka taruna kishibaka umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa allah alaka ciden ko te da ko ala ya lenya mariya ko akan mugo kele fu ka fo la ilaha illa allah faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala allah ama umaru tay hadisa men tumbe umaru bolo jakka ko tala aku ibe mugo faka cugodi ibe mugo kele cugodi ciden ko ala ya lenya mariya akan mugo kele فوق لا إله إلا الله فو نو لا إله إلا الله فو وكان نفلو كسر عليما وكان نون كسر عليما فون نفلو حقه وبني حقه وكاكورو سلبي علىك وإبو فقط شغلي نونو إباك كويب منون كليبو فقط لا إله إلا الله فو ceden fana ko ni mogo min la ilaha illa Allah ka joli tangara ka bo alema anin tangara ka bo alema ibu faka chogodi
me kasoro Abdullah ibn Umar ka hadise jakka ko min bala o tuntenina Umar tuntodo ko jakka boli faralen baka ko Abubakar fana tuntodo Abubakar fana madella kenoye فقال أبو بكر كوري والله لا أقاتلن من فرغ بين الصلاة والزكاة أبو بكر فنا يد لك مني أقول والله النبي مغكله كمغفقة مغمني إكوي بس جكني سلي فرق بنيونا أبو بكر يكاد لك مني آية وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم نو توبرا uye salli nati uye jakabo ayu sira bila ya ayu bila kanu faga Abubakar funa fule ka della kelini ayade ni mugo min ko ebe salli ala ye salli ni jakka fara nyogon ka aya kelende kono ni eko ebe salli ne ete jakabo iye salli ni jakka fara ka bo nyogona iso nanni ma ima sonni ma nebi faga nebi kelede fa inna zakata haqqul mal parce que jakka fule nafolo ka hakke de do wallahi in kallani alay law manawuni in qalan kanu yuwaddunahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum ala mani wallahi nu ye nebal in qala ye garande nyame be siri ni garamini ni baka senuna abena iriway werela annakh ba e wan nyame deni nu yumbali tumbe garam min di cide majakala ube tumbe nyame deni min di cide majakama nu ye ne balala nu ma dinema ne bu kele ko faga abalili kade qala umar radiyallahu anhu umar ko alaka je ka boma fa wallahi ma huwa illa an araytu allah qad saraha sadra abi bakr lil qital umar ko wallahi ko alema foye fo alaye abubakari aya disi fere ka dusukun fere ka ta mogo nunun kelena fagalema ko alayo ye alayo ke farafutu annahu alhaq wa alayya do fana ko de ciyai parce que abubakari abena fo sarahu la ni wakati yabo ciden ka khalifa fulo ya lede ciden yire abubakari kan nyema ni isaraye shebo fana be benna ka khalifa yaka bonni ala nano dusukun fere ni komin keliye oye herade oye cinyade ote ke ngaloye umaru so kun fule ko alayya abubakar dusukun fere ni nin ko in keliye oda alayya do ko cinyade do umaru sonna abubakar tama mugo nunun ka kele sarahu nando nasarahu la hadhihi al ahadith allati saqaha al muallif rahimahullah في باب التأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها ذكر منها ما سبق الكلام عليه حديثه دوفورا حديثا منكما كيروكا كتمي وذكر منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر كحديثا فورا حديثه كنا لك جكبو فلا بما نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة قوله أمرت نتيدن كون يامريانا وين يامري الآمر له هو الله عز وجل ñamari bakaye jonye kacide ñamariya waye alade masamin kabba kurtalenu wa fi hada dalilu dano laben ninna ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abudun ma'mur mukallaf de laben ninna ko cide nye jonde a ñamaralende do ko be bilaka fana de ko kuke yumaru wa yunha abe ñamari abe bali kama yumar wa yanha sha'irun nas kuma hada madun to ube nyamariya ku ka ko doke chogo mu be bali ku kana ko doke chogo mi chide mbo chogo jonde do li annahu abudu min ibadillah alayhi salatu wassalam parce que jonde do kabo alaka jonna alaka taruna tisibaka laysa rabba chidente alay wala yamliku shay'an min huquqi rububiyyati ciden te foyi maralen te ciden bolo min ye alaka alaya ka foyi maralen te ciden bolo
wa huwa abudun yumaru wa yunha bal huwa abudun yumaru wa yunha ciden ye jonde abe nyamariya abe bali ربما يحصل له أكبر من ذلك فين بسكة تيدن شروير من كبو نيامر لي بالليل لقول الله تبارك وتعالى له ألا كما قصو ألا يكما من كتيدن أفى الله عنك لما أجيت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يردولا من فين دو بتيدن يري سرو يري min yere kaboni balili ni nyamarale na woye munye jalagili yoru dola yere ala be ciden jalagi yere suratu tauba kono ala ko cide manya faraima me munna ye jendi nonuma itumbu toye fo ala ka bangele ke mo min ye cinya tige mo min ye galon tige layo fo ala ko bange wayede munafiqin munu nyaanyi ne ciden fe munafiqu ba nyina fe ne ba fe katin kaso ba fe katin kaso nin cibe mbolo ciden ba fu ta ala ya jaraki akoy tummateliya ka jendu mate itumbu toyede fo ne ala yere kana bange mo min ka ewa mo min ka nyinini mbeten ka ewa makona kola min taye cinyai min taye ngaloy fo o kado me eye jendu ma haro ma do ibolo ala ye ciden jalagin ninna me sana ka jalagin faye aye ya fayin bilanye nya farima me munna yen ninke wa kaqawli ani abikum laka kuma ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahalla Allah laka tabtaghi maradata azwajika wallahu ghafurur rahim yorowere ala ye ciden jalagin dow ba fo nin koy qisam min don ni dow ba fo aka jom muso ka kibariya dow ba fo di ko ye di de haramu ya tawsir kelawni hadisa tigu de bora nyogo goro yorona hadisa tigu ba ke diye tawsir kelaw ba ke jom muso o ko cire sallallahu alaihi wasallam amena aka muso dore fe a bola e muso indonte fana uko imena yade ko ciden ko ahantumbe dide mi ntumbe dide mi ya yuhannu lima tuharimu ma halallahu lak tumbe dide mi ko o kera sababu ye o kele ko di mini nya haramu ya yere do ba funin chola do ko ay ko atara ka jo muso fe mariyatu do ka donna aka muso do ka donna donc ko muso nya soro abe bo mariyatu fe ako hara donte ne ka don ibe tafe ciden ko idade ni nakana fo mo gore ko nya haramu ya yere do ko yeddinde haramu ya do ko mariyatu de haramu ya akira o kelen ko haramu ma continue ala nana nya mariye min haramu ya kafarabo atese ga haramu ma do ko di do ko jomuso akonya haramu ya ala ya jalagi ako ya yohanne ba kon nabi nyuma lima tuharimu ma halallahu laka munna ebe fe haramu ya ala ya milla daga ye tabtaghi maradata jiwajika nibe kam muso je nyineno oye wallahu ghafurur rahim ala ya junubu ya fa bagade ala ya nemali kelade donc ciden jalagi ya uba majalagi ala ya jalagi ya ويواتبه ربه عز وجل ويقول له سبحانه وتعالى تشيدين تيجي على باجلدي على بافو تشيدين مسمى سلا كروتالين واتق الله أبافو تشيدين يرو دولا إسرائيل وتخفي في نفسك ما الله مبديه ibake ka fendo dogo yiddu sukun kono ala bina min bange wa taqsa nasa ibake ka sira mugo danye anu ka fole wallahu ahaqqan taqsahu ikan ka sira la denye o fana kera qisa jumanna jeydi ibn harisata atunne jenabu bintu jahashi furu ani jenabu mabbe anana ciden ka hakkilina nyine ka kofo ciden ko sirala nye iki ka musomina kana bila me o yasuro alaye wahawti ciden makalla duniya ko jeydi ani jenabu te to nyogon fe koy jeydu bina jenabu bila
na ye jenabu bila ibafu ciden tumbe nindo bo ciden tumbe sira munye jeidi tumbe komi ciden dende tabanni atunya ka denye kurana nana ko boy tumami kurana yo boye ala ba fe ladamu fana bu bolon iye demmin ke komi ka wolode ka sori dente o tumbe atumbu bola ka muso haramele no ibolo ala ba fe ko kiri fana boy jeidi ka denya cidenye jeidi ke denye ayo o cinya ko boy bo aba fe ka boy fana eye demmin wole koy de ni o dena nana cinya sariala na ya ka muso fana bila muso furule ma haramu yayma iba ka muso furu bo ciden tumbe sira bo ninne ye jeidi ka muso furu sisa iba fo iya uba fo ayaye hara yere ka den ka muso ayafu bo tumbe sira ninde koro ninja lagide koro ala ko iba ke ka fendo dogo idusukun kono ala bena min bange mana min ye jeidi furuli bolo ala bena bange ko bila kene ka o sariya bena iba ke fana ibe ke ka fendo dogo idusukun kono ala bena min bange ibe sira mogo nye ikan ka sira ala de nye faman jama anna muhammad sallallahu alaihi wasallam shay'un min rububiyyati ni mogo min ya galon fo ko alaka alaya hakke dobe ciden bolon wa annahu yanfa'u yadurru ko ciden be se kan nafale ka be se ka torale ke o yajibu da'watan ni mogo min ye ciden wala asu wa be se ki jabin o yakshifu suwa ciden fatulen ko fe ni ye ciden wala be se ka ko jugu korota ka boyka faqad asraka billahi iyo fen fara alaka wa kafara bi muhammad sallallahu alaihi wasallam e wa kafirani muhammadu yare ni mogo jatela ciden fatulen ko fe alaka masaya ka ko do ba bolo abe se ka weleli kala jabi abe se ka ko jugu korota ka bo mogo ka to ka kaburu kono a fatulen ko fe ni mogo ni abe nimbe mogo dusukun kono iyen ni miri ni bi dusukun kono iye mushriki de i kafirani muhammadu yare alaka tamna kisibaka yaqulu alayhi salatu wassalam ciden ya fanya alaka tanuna kisibaka umiritu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata yuqatilu man amtana min wahid min hadhihi al-arba'in ciden ko la ya lenya mariya akan mugo kale ngam mugo kale nin ko nani min fule ninye ni mugo mu banna nin ko nani dola kelena nka kele min shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa min iqami salati wa min ita'i zakat shere kuma fula fole ni mugo min banna kofo ciden nya mariyara kifa akikele ni min banna ka salli ciden nya mariyara akikele ni min banna ka jakabo ciden nya mariyara akikele yuqatiluhum hatta yuj'inu wa yardagu li hadhihi al-arba'i unya mariyara ciden ku kele fu uku yere kono ukaso nin konnani ma ka sharia ke kobato fensite min bato e ci ala kelempe ka sharia ke fulana ko muhammadu ala ka cidenye sabana ika sallina ta chogola nani na ika jakabo ni nani dola kele ni min banala ciden nyamariyara aka tigi kele a nyamariyara aka kele like fana mugo kele fana fon ni fennani ka sabati ka sonni nundema fa ijafalu zalika ya anni shahidu alla ilaha illallah ni yo ke wakati mi mana nu ye sharia ke kobato fensite min kabato shani ala kelem pewte wanna muhammadar rasulullah u ye sharia ke ko muhammad ala ka jonde wa qamu salatan u ye sharia ke ko muhammad ala ka cidenye wa qamu salata u ye sallina ta chugola wa taw zakata u ye jakabo asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha ukajoli tangaraka bomma ukanna folo tangaraka bomma fo joli hakke fo na folo hakke wa hisabu ala allah ka kurusili bi alaka yani jafalu zalika nu yen nununke faqad sasilamu jahiran kenema uslamiyara kenemanala uyu yere kolo kenemanala faya asimuna dima'ahum wa amwalahum
ukajjulu bettanga ukanna fulu bettanga wa hisabuhum ala Allah me ukakununa ko to korosilibe ala deka lianna minan nas man yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakah wa khalibuhum munun tawi ala kufri munna na ko hisabu ala Allah parce que mo do be sika sore aba fa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abe sallina ta chugula abe jakabo ni ba soro addusukun kurulembe kafiriyala kafira ba addusukun kono ولهذا قال وحسابهم على الله نند قصو كيدن كو اكروشلي بالك فالمنافقون يقولون لا اله الا الله لكن لا يذكرون الله الا قليلا منافقون باللا اله الا الله فو نوت على قسمه فو على قسمه فتني ويقولون للرسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد انك لا رسول الله منافقون بافو والله انشر لهم بالا كو على كيدن ويقيمون الصلاه منافقون بيصلي ولكن لا ياتون الصلاه الا وهم كسالى من نو بنا صلينا ولا فلان بنا صلينا فريق عليه ويتصدقون منافقون بصدقه ولكن لا ينفقون الا وهم كارهون من بصدقه بو من كمان دوني وبجكم من ومندون نوي وكربلين بابو وما ذلك قلوبهم من توية على الكفر كفر نمبك فنا أكاد سكون كرلم بكافرات كافرات بدسكون كنو نسأل الله لعافية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل أم على دل على كلافيا من دكوسو تشيدين كو وكاكورو سريبي على كمسا من كباكورو تالينو دونك أبو بكر كحديثا أكاجا فايدة تامون با نوفي وقت تسكوتا abu hurata ka hadisa min be abubakar ni umaru ye nyogon sama minke mani jakat bali bagaw fagalila wa hadisa na fana sarahu kacha waqti tesekota ambo bila waqti wureni ala sunna subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب رياض الصالحين باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله